Gaza Israel war tha kunma thai changsinkre Gaza da yamna thuna ceasefire oiraba yai aduga ngarang gi sathiba pau Gaza gi manungda Israeli force kaya sibagi confirm pau image ka konana lakre YouTube ki restriction laibana madu ekoina share tobangam jadre Hamas amati Trump aroibada karino haigna kriba ngasigi pau sida khwaidagi maru oibati Gaza da ceasefire oibagi pau amati ngarang Gaza gi manungda IDF ki lan mitret sibagi pauna khwaidagi maru oire aduga Gaza strip tangarang ayuktagi Israeli attack ta 51 Palestinian Sikhre madugi manungda 14 di 8 distribution kendra gi nakta 8 lobgi tamak lak chabada Israeli attack ta Sikhi ngarang Israel na Iran gi mayokta makhoi gi war mai pak pagi claim tawduna miyam harauna ringai kamda Israel gi laibak thiba pausi lakhi South Gaza da Khan Yunus ki area da Israeli IDF teret lambi chatpa kanda plan tawduna thamlamba pom na humdokhi IDF teret spot ta sumloikhi aduga IDF amana khong tatkhre hospital foba yamna wana yobagi paulakhi sikraba IDF jawan singi age 19 to 21 years oibanga tani hairi IDF ki initial report ki according bomb do IDF ki vehicles lakpagi mangda Palestine Mujahideen Kanguna lambi da plan tawrambani IDF ki gari na bom ki mathak ta chappa kanda bomb blast oituna IDF ki gari humtokhi amadi gari da Europe IDF taret sport ta thwai loikhi aduga atopa blast amatana IDF jawan amagi khong tatkhre pausi Israeli singi mafumda di yamna laibak thiba numit ni haigani maramdi chatliba Gaza Israel ki conflict sida ngasi phawbada Israel ki oina khwaidagi yamna amuktada IDF sibagi record masina oikhre Palestinian singi di sibagi pause makhoigi mafum dati hauna sa oikhre aduna makhoi kanagi mafum da su sibagi tujungba amatta phaunaram loi sibagi thodok sidi nungtigi makhoigi mitta sum uduna talerabani Israel gi oina chatliba conflict sida kangphal gi lamda ngasigi thodoksina khwaidagi chawba humanitarian loss ni haikre thodoksi ngarang 25 June da IDF ki mathakta khwaidagi chawba attack ni haina Israel nasu masan accept tawkhre US Israeli distribution sites da aids niba lakhiba arikpada 549 Palestinians Israeli attack ta Sikhre masi death traps amagumani haibadi distribution sites se sibagi lang thakpagumani aduga 8 nibal lakpa Palestinian singi manungda 4066 na injured oikhi 39 na hajik phawa thiba phangkidre west of Gaza city da 8 seekers singi maigeda Israeli tanker na artillery shell fire tawkiba kanda paikhatkhiba maikhu chapuni screen da urise kari wahaina makhoigi maramda hairgadi matik chagani khangdre kari mata upai leijadraba pukta lambagi maichakta lanthengnari bamaral leijadraba micham singbun numit khudingi lepa leitana hatpada halengba leitriba jatsibu karamba makhalgi mi chatna makhoise media reports ki according ngasi su Gaza da Israeli attack ta 90 civilians ki thawai loisinkhre UN ki nuclear watchdog International Atomic Energy Agency IAEA ga cooperation suspend tobagi bill Iranian parliament ta approve tokre masi Iran gi nuclear site singda Israel amadi US na chathakiba unprecedented air strike ki tungda laurakhiba state ni Iran amadi Gaza war gi maigi khudingda Israel na face tawriba retaliatory attack amadi great loss po realize oirakli aduna ceasefire talk intense oikhre speed up tawkhre ceasefire gi matangda importance henna pinarakre Iran da Trump na attack tawrubugi tungda hawjik Trump su Gaza ceasefire gi wafamda importance piba horakre masita sengnadi Iran gi nuclear site singda attack tawkhibagi tungda Iran gi maigedagi oirakliba reaction singi maramna makhoigi future stability gi yumpham oiraga Middle East peace portragadi Middle East leiriba American base singda mayok nagadaba situation singdagi hingnabagi damak lokhatlakpa upai ama oiramgadra haiba wahangsi leire maramdi Iraq amadi Qatar da leiba US ki military base singdasu Iran na attack tawkhre karigumba conflict asi continue oidana leiragadi situation nongma gi henna phattaba maigeram da changsilakani pura Middle East region da war sandoraktuna control gi wangbada lakhibagi khudong thiningai unarakli
अदुना हौजिक गाजा सीजफायर की वा चर्चा दा लाखरे डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच दा गाजा सीजफायर की वाफम दा इंपोर्टेंस लाखरे मसी ट्रम्प ना ईरान दा अटैक तौरुबगी मरम ना लाखपनी डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच सिदगी अखोइन क्लियरली खंगबा ngami गाजा सीजफायर यामना नक्सिल लक्लबरा ट्रम्प की स्पीच दा अइना ईरान दा अटैक तौवी हाइबदी मसी ट्रम्प की इंगितनी ईरान बु अखोइना सोनथानख्रे अदुना हमासु अमनत्रि अमदा सीजफायर बु सोयदना यारकलगनी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स दा अटैक की तुंगदा हमास की खुत्ता लैख्रिबा होस्टेज सिंगबु रिलीज तौबा यारकदरा हंगबकांदा ट्रम्प ना होय मदुगी इफेक्ट खरदी लैरगनी हौजिक्ति आशा चावना लैबगी इंगित मागी पाउकुमदा थेलखी अदुगा सीमसु सेंगलबनी मदुदी अखोइना हाना ईरान दा अटैक तौद्रिंगे मांगदना गाजा दा दिलगी मनाक नक्सिनख्रबनी इट मीन्स ईरान दा अटैक तौबना दिल दा खजिक खेनब लैगनी मरमदी गाजा दा दिलगी वारिदी हानना सानख्रबनी मरमदी गाजा दा दिलगी वारिदी हानना सानख्रबनी सुकनगी फाइनल खक्ता ओइहोदबनी हाइबदी तसेंगना ट्रम्प ना ईरान दा अटैक तौरगा गाजा की एनवायरनमेंट पु सोनथानदुना मदुगी एडवांटेज खरा लौगे खलमसु याय अदुबु वहां सिदी सुम लैरगनी मदुदी लान की मनुंग दा चोंसिलगा शांति की पंथुंगदा तसेंगना योपति ओइथोकदरा अदुगा अमुक ट्रम्प की अतोप स्पीच अमदसु गाजा सीजफायर की मतंग पनखी हाइबदी नेदरलैंड चतलिबा नेटो समिट महाकना वांगांग कांदसु अइना खल्ली अथुब मतमदा गाजा तगी यामना फबा पाव लाकलगनी महाकना हाय मिडल ईस्ट दा यूएस की स्पेशल एनवॉय स्टीव बिटकोफ का वारी सानै मदुदा महाकना हैरखी गाजा सीजफायर यामना नक्सिनख्रे अदुना हौजिक ट्रम्प की वासिदा अखोइना क्लियरली खंगले मदुदी हौजिक वाशिंगटन दगी इफोंग फोंगना गाजा दा सीजफायर की तमक एक्टिव ओइख्रे अदुबु वांगदी हौजिक सु लोइद्री हाइबदी दिल न तसेंगना गाजा पीपल दा रिलीफ फंगहनगदरा नत्रगा सुकनगी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी अमा कमिट तौबगी सासिननबरा क्लियरली खंगनरबा ngaktani हाइबदी अखोइना ngangnariba wafamse tasengna ह्यूमन पावर की मतंगदनी इसिंग कंगफान अमदी मलंगी शक्ति की मतंगदनी नते खंगबियु अमेरिका ना पांबा नमितुदा गाजा दा सीजफायर ओइगदौरिनी मांगदसु ओइखिबनी मसी सेंगलबनी मसी की पावर अमेरिका की खुत्तनी हानदगी लैरकलिबनी हौजिकसु मागी खुत्ता लैरिबनी माना पांबा नमित्ता गाजा दा सीजफायर ओइगदौरिनी मागी अपांबा याउदना गाजा सीजफायर कैदौनुंगदसु ओइथोक्लोय अदुना हौजिकती महाक गाजा सीजफायर पामख्रे मरमदी डोनाल्ड ट्रम्प दा हौजिक नोबेल प्राइज मथौताय सिगी मतंगदा हौजिक चर्चा दा यामना लाखरे महाक नोबेल प्राइज की तमकसु नोमिनेट ओइख्रे खरनदी महाक विथड्रॉ ओइख्रे सुहाइनरी सुंबक पाउ कया हौजिक मीडिया दा यामना चतरी पुनमक से थादोकलगा मरमदी हौजिक डोनाल्ड ट्रम्प दा लार्जर इन लाइफ इमेज की दरकार ओइरकली सिगी मरमननी महाकना मांगदा हाइखिबदो आई मालेमदा चतलिबा लान पुनमक लोइना लेफलगनी सिननी वार की मांगदा महाक वार चहोन्नबा होतनरिबा अदुगा कोन अमुक वार लेफन्नबा होतनरकलिबसी अमरोमदा गाजा की माइगेदिगिसु गाजा दा सीजफायर की तमक वारी कन्ना चथरी हमास नसु कन्फर्म तौख्रे अदुना अथुबदा गाजा दा सीजफायर पुरक्तुना अथुबा मतमदा गाजा की मिचम सिंबु कोमथोक हनबिरो हाइजनिनी गाजा दा शांति पुबिरकलो गाजा की मिचम सिंबु नुंगाइने हिंजबगी अधिकार अदो अमुक खंगना फंगनबियो मतंग सिदा लोइजरे थागचरी।